Hoshino Ai, this girl on the overlay, adalah seorang idol yang termengandung. So, manakala salah seorang peminat tegar beliau bernama Goro Sensei, merupakan seorang doktor pakar sakit puan in the Boondocks. Inaka no Sensei. He was surprised lah that this girl came to see him, obviously being pregnant, because manager dia tak nak benda ni bising-bising, so bawalah ke kampung, get a doctor in the outskirts, outside of Tokyo to see her. Tapi ditakdirkan Goro Sensei kemudian mati dan dilahirkan kembali sebagai Aquamarine, anak yang this idol was carrying.